Pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adungdungag. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, maestresak launay iti daydi a Miguel, friend. Apay ni Miguel, friend? Dua nga aldawon asaan ang nagparparik na kanya. Jak amo no si bibiyag pay nga ta daydi a tao. Agasam man ti duang aldaw, friend. No mapanak ijay balay da ket awan met ijay. No sa dino nga ta ti papapanan na, no kasta nga awan trabaho na. No ibagak anakitak ni Miguel ijay sentro. Patyanak na ta. Ay nawaw. Anya ti aramiden ni Miguel ijay sentro? Ay na, friend, nakitak idi may sang aldaw. Adda babae aka holding hands na. Anya? Saan laang aday ta, friend? Nakitak pa'y asimrek da iti may sa a hotel. Anya? Sigurado a babae na dayjay. Saan ko mga ibaga tinakitak? Nga makonsensya ak ngamin tunggal ibagam a ma-stress ka. Anya ter aramidem dito'y balay, Vilma? Ada na patag apagsaritaan ta, Miguel. Ay nawaw. Anya ti bagam aya. Disturbong gid iti panaginanak. Apay, pinuyat na ka ti babaim aya. Na! Babae mat nga ibagbagam. Di ka naglibak, taamok nga dati kasinsinarak mo ijay sentro. Awan ti babae kanya. Di ka naging diday. Babaero ka talaga. Lukas tamat lang. Agwin na swas talangay. Anya? Makapaasar ka may. Agat atap kang awan mo't ebidensyam. Di laang. An-anwak ti lalaki a babaero. Apay nga ipilit mo aya. Sa anak a babaero kung nakulangarudan. Ay nawaw. Kaya't mga agsasango tayo tapno maamuan no asino ti ulbod. Itaan niya agapo pa'y laang. Kat makiwin na swasak langarudan ken ka. Makiwin na swas ka ba't gayam ken Vilma pare migay. Wen tama ka uma ti ugal yan na pare Carlito. Apay, ada inaramid na adi mo nagustuhan. Pagat atapan nakangarod nga agda babae. Kit no agdinamag nga men ti lugar tayo ti may papankada kayo kini girlay. Anya, adda nakakita ka da kayo iti sintraw. Ay nawa, asino pare? Adda ka mang. Di damot ibaga no asino. Basta adda ka lang. Anya ko ita. Naragragsak ti biyag ko ita. Nga awan kaming kini Vilma pare. Ay unay kan pare. Naimbaga bigat mo, Vilma. Awan ti naimbag iti bigat ko, friend. Ha? Ay na, agburak ti darak iti daydi a Miguel. Ay nawaw, nagsarita kayo ka din? Wan, ngam saan ang nagpudno kanyak? Napuskol mo't nga ti pa nagrup-rupa na ano kasta. Talaga ang napuskol, friend. Aglibak pa'y laang ngamin. Kunamlan asino agwapo. Nasakit siguro tinakam na. Tanaamwam ti kalukwan na. Mabutang matlaang dayjay, iso nga ison tinakiwin na swas. No kasta, break kayo gaya man. Wan, Sayang mo't friend. Sayang ti manu atawan. oray masayang ti mano atawon ang nagkaduan may. Tinapatag ket sa anak a ma-stress. Sa bagay, nataltal na nga agpayso ti biyag no awan sakit ti ulo. O, ato yan tigat-gatangam a soft drinks. Agyaman naglaunay. Ay, hiwin gayam. Asino jay babae anang isukatam ka ni Vilma agayim ko. Di mo man dakdakamatin tinaganda dya babae. Ay, nawaw. Apay mo. Kagurgurak launay tigayim mo. Agsakit ka ayan, numangag mo tinagan na. Nakamove on ako na niya. Awan bibiyang ko ken Vilma. Nagpartak man. Kaano laang idinagwin na swas kayo? Ita, nakamove on kan? Wala. Nalakalang nag-move on no kas jay ti ex mo. Oo, amangan mo't no ibagbagam laang dayta. Pudno ti bagbaga kanya. Nakamove on ako ni iti dayja a Vilma.
Nagwinnaswas kayo gayam kan ni Mikael. Wan, nanang. Apay ka day. Iti anya aga po anak ka. Babae ti makagapo, nanang. Anya? Amuyo mat day ja Miguel. Feeling pogi mat amay sa. Si kakit di matanak ko. Pudno mat nanang. Di na amo ti makontento day jay. Kasla nasingput mo tinubyom. Aywan, nasingpet at talaga day jay nanang. Sobra ti kinasingpet na. Iso aday jay. Nasingpet iti amin a babae a maam-am muna. Anya? Day tatipod no nanang. Makapaawan ganas day jay a lalaki. Nay, mayat ti kawus mo ah. Sa dino ti papa naman ako. Agpasentro ak nanang. Anya nga iti aramidom itay. Iprases ko dagiti papeles ko. Agabrodak. Ay nawaw, agabrod ka. Wan nanang. Kaya't kumot ti makaurnong. Apay ngay adi mo imbagbaga kanya. Wan ata ang mga no istoryaan nyo manan kadagiti kumariyo. Amo ka din ni Miguel ti planom. Saan ang masapol ang maamuan na nanang? Saan mo't a part of the family dayjay? Tapno maamuan na amin ang mapaspasamak iti biyag ko. Talaga gayam asaan kayon ang nagsinublian. Ay na nanang, uray awan ti makias-asawa, no ni Miguel matlaang ti maasawa. Di agbaak ka na nakaw. May mayaton ti agbaak ngam ti makiasawa iti babaero anya. Agabrod ka no, mat ni Vilma. Sino ba tinakadamagam, Carlito? Sumot lang, tinang ibaga kanyak. Sayang mat nga rod, ano kasta? Ha? Ano ti sayang paray? Sayang tasaanan asyak ti agnomar iti kwarta kan pauit na. Na, day tapay lang, kanti ti panunot mao. No sa anak kumaanak iwin naswas kan ko anak. Di mayat gayam ti biyag ko pare. Kulak man no nakamove on kan ako nam. One man, nakamove on akon. Kung kunak lang day jay. Patpatsym at ibagbaga Carlito. Hello, Vilma. Italaang manan anang ko ti boses mo, Sally. Kasano kat italaang ngay mawag ka, friend? Busy akmat ngamin dito ayan ko ita. Danda ni malpasan ti kontrata man niya. Wan, agawid akong dita lugar tayo. Di adda na am-amom a foreigner dita. Saan a foreigner, friend? Padamadlaang nga OFW. Ngam at least, amok anapod no kanya. Umapal manin ni Miguel ano kasta. Aging ga ita kat agsisinublat matlaang ti babae ngayaw awid na di tabalayda. Ay kat feeling pogi manan Ah? Una yun day nga ex mo, friend. Di na amo ti makontento iti maisa. Ay na, nagdakil ti nagbaliwam Vilma anak ka. Wen ata sa anak mat amain initan ijay abroad nanang. Nasingput siguro ti amom ijay anya. Ay wen nanang. Kahit erinyo manen ati kontratam. Saanen nanang? Pagsaritaan min kini Rogelio ti kasarmi. Rogelio, Tinobyok nanang. no kasta. At dagayam nobyom. Saan ka nga roden ang agbaakan ako? Wen nanang. Iyam amok to kada kayo tagpasyar dito lugar tayo inton sumaruno abulan. Saan pa'y ngamin alalpas ti kontrata na? Ay na, magagara naklauna yan ako. Kunaklakit din no agbaak ka. At damo gaya manubyom. Vilma, si kakadidayta? Siyak nga rod, Carlito. Ay nawaw, takkel tinagbaliwam. At adapin mintas ka. Kasta aya. Unmay, Agyaman naklaunay ano kasta? no makita na ka ni Miguel, sigurado ang mainlaban ng dajaking kang. Pagan anok kumangay ni Miguel. Ex ko lang dayjaan niya. Wan, ngam saan tayong amaw titaray tigasa? Ay na, Carlito. Saan ako na makisinublian pa'y iti ex ko? At dan nobyok. Saan ko nga isukat ni Rogelio iti kasken ni Miguel asaan ang mapagpiaran?
Nakabaybayag gamot, Carlito. Nasabat ko ngamin ni Vilma, di tadala ni Tay. Nagawi din ni Vilma. Unparay, pimintas siya. Aya, iso na lang, tada ka numot dun boyfriend na. Kanya ko may kanya, no at boyfriend na. Pengarot adi ka makaisam dita. Nakamubuo na ko na niya. Sigurado ka karay? Ang mga kung kunam lang data. 100% sure anya. Pag ano kumot ngay tayo, Vilma. Nakita mo ti boyfriend na. Saan ba kay? Sigurado agwapo ng ti boyfriend na. Kasano na ipagamat ka, di mo ba nakita ti boyfriend na? Sigurado tayo ta. Nalakalaang mo't amaagaw ni Vilma kinkwanan no kaya tugay. Naa, ni Miguel tinag-message. Basa man ti chat na. Hi Vilma, kumusta kan? Ay nawaw, agraraman mo't dahi ti alalaki. Nay, asino nga'y tagraraman na nakaw? Ni Miguel ananang, Ay nawaw, anya ti inaramid na aya. nag-chat kit di kanyak. Anya, Basaan nyo nanang. Awan babain na nga ag-chat pay laeng. Nagsukatak lang nga ruden iti account. aywan. Apay nga agchat kan ka kat adamot ten nobyom. Ipagarop na siguro ang makisinublianak ng kwa nanang. Agraraman at talaga. Nakita mo ti boyfriend ni Vilma, sali. Una, Kahit, anya ti may bagami ti itsura ti boyfriend na ita. at damat itsura na. Ngam asino ti mas gwapo kada kami adwa. Ni Manong Rogelio Anyat ko na. Gwapo ni Manong Rogelio. Nasingpot pa'y, at dalugan na. Kan, at dapay kwarta na. Oho, sa balin sa mo tinakita. Isuday jay anya. Nakitak iti personal. Tainyam amu tigayim ko kanya. Mabiit lang. Apay akas tamot ti salsalod sudam. Kunak man no nakamove on kan itigayim ko. Ay, kwa. Nakamubuo na kon. Agsalsalod-sodak lang. Anya ti imbagana kan ka? Nagugwapo ka no ngam tinobyom ita. Ay oo na yun. Apay asaan nga agtal na dahi ta alalaki. Ay, jakman amo iti ex mo, friend. Nakatagtagari si ka. Kunak man no nakamove onan dahi ta atao. Isumatisang kaibagana. Ngam iti kasjay nga aramidan na. Kat madlaw asaan pa'y anak ka move on kan ka. Nagchat kit di pay kanyak ngam di nanamnamaan nga agsinublian kami pay. Saan apulos, friend? Ay na, agkasar kayo kit din itinobyom ita, friend. Wen friend, iso ti plano mi. Una, tapno agtal namot tunday dyan nga ex mo. Apay akasta ka mo tan, Vilma. Anyat ko nam? Apay mo tadi mo replyan dagiti chat ko kayo ka. In-block na ko pa yun. Kunak man no nakamove on kan. Apay aguluan nakpay laang. Aging gayta, kat si kalata ti ipit-pitik ti pusok, Vilma. Agtal na ka man si ka, Miguel. Amok nga ito nakpailaang. Mariknak mo dayta. Agraraman ka kiti Kalpasan dagiti inaramid mo. Namnamaampay laang nga ay ayatan ka aging gaita. Saanan Ada nga ruden nobyo? Saan kayo pa'y mo ta nagkalay sakit? Ay nawaw. Anya ti kayat mo? Isinak ni Rogelio para kang ka? Ay saanan ang mapasamak dayta? Ngamin, agkasar kamin kini Rogelio iti kabiitan a panawon. Anyan dyan nadamag ka. Ichat-chat mo ka numa ni Vilma. Ay nako, asino din nakadamagan pare Carlito? Si kamanan ti pagsasaritaan lagi ti maritis akalugaran tayaw. Anya, impos ka no ni Vilma ti chat mo kan kwa na. Awan matkit di tinagal mo. Takinoveran na. Naglaw da siguro asi kaday dyan. Apay amasapol nga ipos na pailaang amin. No kasta? Pudnugayam tinadamag ka. Nag-chat ka nagpaiso kan kwa na paray. Well, pudno tinadamag mo. No kasta nga raw. San ka pa'y gayam anak ka mo buon mate? Ulbog mo lang gayam na dyan paray. Arak man, sali. Na, huston ti arak. Gayat ko tayo makalipat. Apay, di mo pa'y maaklon nga agkasaran da Vilma kan Rogelio indon bigat. Nagsakit siya.
Basol mo matlaang, No saan mo kumaalino ko tigayim ko, di si ka kumatikadwa na ita. Oo na yan, naggasat ko. Sang kaibagampay idi anak ka move on kan kwa na. Ngam saan matgayam. Kung kunaklang laydayan niya. Kas na talaga, narigat ti ag move on no si ka ti ayan ti bidot. Ika nakaroda ni Tiarak. May sabuti lang. Agawid kakit din ta iturog mo pa'y. Sana ngaro na makaturog. Ay na Miguel, ag-move on ka nga minen. Sabalin ti ay-ayatan ti gayem ko. Inton sumaruno ang makirelasyon ka. Agbalin ka nga min anapudno. Tapno awan to, ti pagbabawyam. Ay, nawaw! Ayatan kan respetuam ti karelasyon mo. Adaywam ti anyaman asulisog. Laglagi pam, ano awan ti respeto kan limitasyon, nalakalaeng amadadaal ti relasyon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi, adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Asino tinawagam lakay? Ni Arnel na taga-Kabangi-Ibang nga barangay, bakit? Anya tinagsaritaan nyo? Iso ti mangimaneho iti may sa jeep. Iso pa ti masinger ko a boundary kin ko na. Saan sapay mo't anatarimaan day taajib? Iso ton ti makamamangipariper a. Ay nawaw, ipatarimaan mo pa'y tapno mayat ti kondisyon ti lugan no umay na alaan. Iso pa ikit day na paggastusak. Kas na kunak itayan, iso ti makamungag pariper. Na, Ngamno kabalan na atarimaanan, di may mayat manan. Makatipid pa ay. Sana masapol nga aggastos. Adto'y titulbag tilugan. Agyaman ako na, sir. Awanan yaman na. Si Kamerton, ti makamoy ti Jabe. Wan, sir. Wan gayam. Di mo liplipatan nga irimit ti boundary, ha? Tapno awan parikot. No mabalin ka every other day, ta mga no magastos mo. Ariglado, sir. Nagsaritaan tamerton no manot ti boundary. Agtungpal ka kuma. Sana mabalin na kisayan nyo, sir. Nang runa kat agrog-rugiak pa lang. Sana mabalin na. No manot ti boundary asing singirek ka dagiti kakaduam. Isumay ti singirek ka. Narigat no nagreklamo. agkape kayo pa'y. Umayan, bakit? Oh, Arnel, agkapi tayo pa. Ay, nawaw. Anya ti aramidem lakay. Kung naklakit din no nagbiyahe ka. Kumaang madamat gayam dadal ti jeep. Anya? Diyak mat nadlawaragos. Naimbag ata saan mo pa nga inbiyahe. Delikado. Ang mga numairaman dagiti pasaheros mo. Wan nga rod, bakit? Saan ka di nga inbaga ni Sir Jojo ti maipapan iti dadaal ti lugan na? Sara nakasapulan, bakit? Kabalak mat natarimaanan. Nilakay mo magjay limbabas itay Berlin na kaong agbibiyahe mo't gayaman. Wen nana, Sino nga iti akin ko iti jeep nga iman maneho na. ni Sir Jojo at taga-Kabangibang a barangay nana. Naimbag man, tadamot laangan pagtrabahuan na. Wen nga rod nana. Idi pa'y akin nasarita na ni Sir Jojo, ngam itala ang anapat gantikid daw na.
Amangan no italaang nga addabakan ti alugan Nalabit akas ta, nana. Ay, anya nga minang ti umay mo ibaga na kaong. Bayadak ti kwarta a binulod ko kada kayo idinapalabas a bulan. Ay, nawaw. Adda kwartayo ay Naala kong titangdan ko ang naglaba, nana. Saan min aparikot ti maigatang iti bagas, taagpaspasada matan nila kay ko. Mala, agbayad ka nga rudan. Tapno aday gatang ko iti sidaan mi kan tatayo ambong. Kitad kong ti boundary, Sir Jojo. Sigurado ka kanaya kompleto na ito. Well, sir, agyaman ako na. Uwan gayam, ibatim man pa'y tilugan. Ha? Ibatim pa'y lang tilugan, kunak. Ay nawaw, agbiyahe ako mano bigat, sir. Aginana ka pa'y lang. Sayang ti may sangal daw no sana kagbiyahe, sir. Sana mabalin nga ibiyahim ti jeep. Tada napatag a pangusaron may. Kasta ka rin, sir. Kaano nga rin nga agbiyahe akmanan? Mayatan ti kondisyon ti jeep, ta tinarimaan ko, sir. Madingamin, idinalak ka na kayo. Urayam na tatiawag ko. Taawagan ka no kasanaw. Sa pala kumata, sana mabayag, sir. Ayan ngayon ti Jeep, Arnel Lakay. Awan pa nga road bakit? Ay nawaw. Apay adi mo mapankitaan iti ayan ti operator. Uray ka no tiawag na. Naa, duwa nga aldawan asaan ka nagbiyahe. Ngun nga road. Mabainak mo't nag-text amang no ibaga na sa anak ama ka uray. Kasta nga rudan, agur-uray ka iti banag asaan mo't asigurado. Anyangay nga road. Kat makiman maniyuhak lang mo't bakit? Awan mo't budget nga igatang tayo ti jeep ta. Ay, nagrigatan ayat ti kastoy. Di damat panunutan asayang ti aldaw mo. Apay akas tamatan, Jojo. Tiyan niya manan bakit? Sa bali mo ti mangiman maneho iti jeep nga impamanehom kan Arnel. Ni Dexter day jay bakit? Na, amangan no agur-urayan ni Arnel. Mano nga aldaw asaan ang nagpasada yay tao. Dakdakkel nga rod ti offer ni Dexter. Anyat kayat mo asawan? Times to ti boundary abayadan ni Dexter kanyak. Dakdakkel nga adayo ngamtik itad ni Arnel. Ay nawaw. Saan anasaya at tikas tangar aramidam lakay? Saan ama iparbang tikas ta ang kapanunutam? No sino ti dakdakkel ti offer na? Iso ti mangimaneho iti jeep. Kasano numadadaal mananday di ajip? Panunutam lata na dakdakkel ti kwarta amaala ta no ni Dexter ti mangibiyahe iti may sa jeep. Ay, rupat kwarta ka mo. Kunaklakit day no si kati mangibibiyahe iti jeep ni Jojo, Arnel nakaw. Siyak maut na na. Sa anak lang ang nagbiyahe ta ada ka no pangusaron da iti jeep. Ape ka day? No kasta nga road. Apay asabali mo tan tinangibiyahe iti jeep nga iman manehom. Ha? Anyat ko na yun na. Nakitak nga inbiyahe ni Dexter. May katlo nga aldaw na ita. Anya? Ay, awanan ti mauray ko. Impamaneho damat gaya man iti sabali. Ngam di daman limbagbaga kanyak. Kasaritam to tibus mo Amangan no adalaang di yun nagkinaawatan. Kasaritak to ni Sir Jojo na. Wan, kasaritam tapno nalawag ti amin. Amangan no agur-uray kamut gaya man iti awan. Mapanak iti ayan ta Sir Jojo, bakit? Adda ka di text na kang ka? Awan pa kayat ko makasarita. Napatig-unay ti bagakin ko na. Ay nawaw, adda ka di tinapasamak ajak mo? Nakita ni Nana Rosa asabali tinangibiyahe ti jeep da. Anya? Maguluwanak, bakit? Mayat mo ti saritaan mi ka ni Sir Jojo, iti napanak ijay. Apay nga rod asabali tinang ibiyahe iti jeep na. Dahita ti kayat ko ang maamuan, bakit? Masapol nga sarita kami ti personal. Iti kasta, amok na da mauray ko ano awan. Aywan narigatan. Ang mga nuditay ammo katagur-uray kagaya man iti awan. Sayang mo ti oras mo Nasaya at may taymay ka, Arnel. At dala kayat ko ang maamuan, sir. Insumlinan ti jeep. Mabalinan nga imanihom no kayat mo. Ha? Oh,
Awatam titulbag. Apay akas di, sir. Diyan niya. Ada ka naman sa bali anang ibiyahe iti jeep yaw. Well, manungal daw lang ang biyahe na. Yamin subli na matla adagos. Anya? Kaya't mo ka di nga ibiyahe wano saanan. Tapno amok no itid ko iti sa balay. Kaya't ko, sir. Mutlagayam. Nagadupay la asaom. Unay kan Jojo, ipa-repair mo pa yung matijip Naanos mat nyarnel. Kabalan na rita. Bueno saan, impatarimaan mo kumapay kan Dexter, ta iso tinangusar iti manungal daw. Nagawi din ni Dexter. No apay ngamin adi na mat-annad ang tijip. Relax ka kanilang. Bakit? Dakkel nga agpaiso tititid na boundary. Ngam kas na magayam. Kasadot na timang tarimaan iti lugan. Tinapate kat inalamanan nyarnel. Isumutan natin makaamok. Ay nawaw, aglablabos kamot lakay. Mauman to ni Arnel kunak tumot. Pinagbalin matan day a Jojo a repair shop ti balay. Wan nga ron bakit? Tunggal alaam ti jeep kat ada ti ma-repair. Wan nga ron. Naimbag pa di repair shop, tamabayadan da. Si Kangay, free service, extra service kas jay. Logan damot ngamin na ito. Bakit? Kat, agan anos ka nga rod. Anya nga ron kaya ramidag. Isublim kitin day ta jeep. Ipatarimaan da kang ka. Inton matarimaan, ipabiyahe damanan iti sa bali. Agbanbanog kalaang lakay. Kunak maano in subliyo ti jeep ni Jojo. Saan nga rod akayat nilakay ko nana? Ay nawaw, apay kanumat. Kaasimat ano kas tala akanayon ti aramiden day jay a Jojo. Masayangan nga min nana. Awan ti amuna daddu mga ibiyahe na. Isu aday ta. An-anusan na. Uray kas ti trato ti boss na kenkwana. Ay saan amay parbang ti kasta. Ay, jak amo iti asawak nana. Isu agun-gundawayan da. Tanakasingsing patlaunay. Kaasimat. Gaputawan ti daddu maapagtrabahuan na. Kat kastamot ti aramiden ni Jojo kenkwana. No pagdublyan manen ni Dexter ti boundary, sigurado nga isumanang ti mangibiyahe iti jeep. Anya ti kunayo nana? Di mo amuaya. Sip-sip day ja, Dexter. Iso ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo idi na minsan. Hello, sir. Isublim pa iti jeep, Arnel. Ne? Apay nga, sir. Aramidam latan no niya timbagak. Awanan ti adwa sa lutsod. Itulod mo ti jeep diti balay inton malab. Ne? Inigdap nan. Apay nga yakas dyan. Sigurado a times 2 man ng ti boundary nga ited ni Dexter. Isu akasta. Asino mat kinakadamagan bakit? Isumat ti sayang gusang dito'y lugar tayo. Sip-sip kano day a Dexter. Rupat kwartamat day a Jojo. Apay asan nga imbagbagan ni Sir Jojo ti may papan iti day ta abanag. Naglawag mat. Ipabiyahin na lang ti jeep kang kano ada ti dadaal na. Liblibriyan na lang ti bannog mo. Isumat lagayam. No siyak ti sika, isublimon day ta jeep. Narigat akalaban dagiti sip-sip. Gaputadakkel ti offer dakan ka. Kastamutan ti aramidam. Praktikalak laeng bakit? Ayawan lat amok iti tao akas tatigalad na Jojo. Suportaran naklat kang aminin. Sa nabalya, may ranod kang tumutlaan. Rupat kwarta ka talaga. Dayjay mo't a Dexter. Sip-sip mo. At tala ka man. Ang mga numangag nagiti karuba kat anya pa ti panunutan da. Di uray mangagda. Pudnumat ti bagbagak. Good news, Berli, bakit? Anya ti good news, Arnel lakay. Nakasaritak ni Tata Pidong. Kat, anya ti imbaga na kang kangay. Ibiyahe ka no ti may sa ataksina no kayat ko. Ay kat nasaya at ano kas talakay. Saanen a masapul a makiinnagaw ka iti tao a sip-sip kan operator a rupat kwarta. Nakunampay, bakit? Narigat ti kasya. Parikot iti inal daw. Kat, kaano amang rugi ka iti biyahem? Intong Lunes, tayo patarimahan ka no pa ni Tata Pidong tilugan na. Naimbag man no iso ti mangi patarimaan, saan ka marigatan?
Pudno la unay bakit? Anya nga ita, awanan ti mangibiyahe iti jeep mo. Parikot kong harod bakit? Ay nawaw, basol mo matlaang Uray ni Dexter asipsip, na uma matlaangan. Agbiyahe lang mo't dayjay no kaano akayat na. Di na payam mo at harimaanan ti Jeep. Sinayang mo ni Arnel. Awagak man nga paiso ni Arnel. Ang mga no kayat namanan. Sigurado asaanan nga umanugot dayjay. Pag ko naamay, bakit? Amom ayat yan ti panunot na. Mr. Jojo ti umawawag Kanya nga tatibaga na kanyak. Wano, nadadal man ang tijip na. Isaan, nalagip na ti umawag kanyak. Tinasayat, sungbatak ti awag na. Hello, sir. Busy ka kani, Arnel. Wen, sir. Ada ka ni bagayaw? No kayat mo, ibiyahin manan ti may sa jeep ko. Ay nawaw, sana mabalin, sir. Nay, apaya sana mabalin. Sana at the taxi ni Tatapidong ngay man manihaw? Anya? Pasensya kayo, sir. Agsapol kay latan iti sa balay. No, ada mayat amang imaneho iti jeep yaw. Anya launay ti pampanunutam lakay. Awanan ti mangibiyahe iti jeep. Nakasaritam ni Arnel. Uwan bakit mga madakanumot nun ibibiyahe na taksay. Awan nga ruden Alanganan nga ibiyahin na ti jeep mo. Parikot ko lakit nga rodan no asino ti mangibiyahe. Di mo awagan ni Dexter. Sana? Oh, anya nga ita. Awanan display laangan iti paraangan tayo day ta jeep. Sayang bakit? No kayat mo, di si kalatan ti mangibiyahe. Jak lakit di maanusan. Dayta ti ganabem. Rupat kwarta ka ngamin. Iso nga awan ti agbayag a driver kan ka. Malugi kan to kung naktupay ka. Ay nawaw! Di negosyo ang naipatakder babaan iti kinaimbag kan respeto kat agtultuloy. Ngam ti negosyo ang naipatakder babaan iti kinaagom kat saan nga agbayad. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat orasan ngam di ka pa'y nakaluto si Kabiron. Kit-kita nga maasyak ti mga aramid iti trabaho dito'y balay. Amom asaan tapay anamigat. Nagluto ka kumapay mat Ay nawaw, no tinulungan na kumaitay, dinasayaat ko ma. Tas sumumbat pa'y lang amin. Kasano kat reklamo ka reklamo? Ta cellphone mo mat nga rod ti dumdumugam. Di mo pa'y ko na atumulong ka. Ti bagam kit di, nakabumbuntog ka. Ay nawaw, saan asyak ti pagsasawam akas na Eman? Di mo urayan amapunwanak kan ka. Taamangan no di mo magustuhan ti aramida. Saan ako namangan dito'y? Mapanaklatan itayan ni nanang. Ha, kita ama, tamangan no agistorya ka manan kaninanang mo jay. Pagbalinendak tumanan adakes kadagiti istorya. Anyat si Dayo nanang. Sinigang at tilapia anak ko. Apay kaday. Dito'y ako na mamigat. Ay nawaw. Awan ti makan ije balayo aya. Saan pa nakaluto ni bakit ko nanang?
Saan pa'y anak kaluto? Kaanya orasan? Dayta nga rod, ti bagbagakin ko ngam sumungbat pa'y lang amin. Anya? Nakabumbuntog lang unay nga gunggunay. Kasla di na amot ti aramiden na ijibalay. Ungtam nga may tapno agnakam. Di ka agpaabak, ta sika ti lalaki. Sika ti padri di pamilya anak ko. Wana lang. Itan niya aga po kumangay nga agpaaba ka. Daak manen, marinilay. Anya manan ti istorya, Mare Divina. Maasarak iti manugang kumare. Apay, anya ti dakas nga inaramid ti manugang mo aya. Nakabumbuntog ka nung aggunay kuna ti anak ko. Anya, Isu nga ije balay anang migat ni Iman. Taanyat orasan kat saan kanupay anak kaluto iti pambigat da. ay oo na yan, Mare. Agraman day taba, nag-istorya umpay kanya. Wala ta siyak ti masiksikuran mare. Simple labanag day ta, Mare. Di kan makibiyang. Ay saan ang mabalin mare. Kaasimat ti anak ko ang mabisbisinan nukas jay laeng. Ibagam nga min kan eman, tatulungan na nga agluto ni bakit na. Amangan mat no agur-uray lang amin ti aramidan na. Ti manugang mo mo day jay, Mare Divina. Awan bibi ang kukungkwana mare. Ay nawaw, apay yun, Mare. Kagurgurak launay day tabiron. Iti anya aga po aguraam, no awan mat dakas ngay naramid na kan ka. Ay basta, agburburak ti darak tunggal makitkitak ti panagrup-rupan ah. Anya, Di mo ipadlaw nga iso ti pagsarsaritaan ta ah. kasla na singput mo ti manugang mo. Kita ka inisuman nakpay, Mare. Agin sisingpo la day ta mare. Umay kakidi, tamapanta iti ayan ti manugang mo, Mare. No kaya mo di sika ti mapan. Awan bibiyang kaw. Di uray pa'y ison ti kumarem. Apay akas dyan ni nanang mo kanyak, Eman. Ay nawaw. Kasang-sangpot mo lang ang kastakit din. Ti saludsod mo kanya. Tama ka pa asar mo tikas jay. Anya tinaramid na kan kaya. Di nakpanpansinan. Naranaak ida iti kumari na iti palingki itay. Di na kasiguro nakita Imposible mo ta. Saan mo't analawat ti palingki tapno saan dak ka makita? Nakita naktupay ni Nana Nelly. Nakadulakit din nga isyong bakit? Agpudno ka man kanyak. Nagipulong ka kankwana niya. Imbagam manen anagapata. Iso akas di manen ti inam kanyak. Ni, awan amok dita. Di nakman iramraman. Ay na Eman, am-am kayo iti inam. Amok ti ugali yu adwa. Uray di mo aklunan. Amok latan nga addamanen ti inistoryam kankwana. Iso akas jay. Ay nawaw. Ay, apya si patinak nga. Apay akas ti manen ti impose mo iti Facebook mo, ah? Shared post lang dayta. Tunggal agapata kat kasta ti aramidam. No saan ka nga gipulong iti inam, i-post mo iti Facebook. Anyan tulangan nga iti panunutan dagiti makabasbasa. Na, Kan may sa, ad-adda aguraan nak ti inam no makita na dayjay a post mo. agraman shared post. Pagparikutampay. Imbes a simple lang ti saan ta nagkinaawatan, padakkelemanan. Shared post lang dayta kunakmat. Aping apektado kalaunay. Basa man ti shared post mo. Kasla ti kayat mo asawan, kat malas ka asyak ti naasawam. Awan imbaga kakasta. Ay no, yak amo no anya ti aramidak kan ka Eman. Ha! Isubli kan san kan nanang mo. Talaga day di a babae ah. Sino man ang Mare Divina? Basa am ti impos ti anak ko iti Facebook. Ay nawaw, nagpost ni Eman iti kasta, Maray. Naa, anya ti nakakatkatawa. Kasla babae mat nga rod ani Eman. Ano tunggal agapadakan bakit na kat masapol nga ipost na. Aglablabos day di abiron. Amok akayat na nga anderon ti anak ko. Isu akas jay maray. Kasjay ayamot ti under di sayang nga asawa, Maray. Anyat ko na maray. Ay kwa. Ay awan, Maray. Ay, lawan ko. Mapanak pa'y man iti ayan day di abiron. Nay kita Maray. Amangan numapan ka ijay katag iskandalo ka.
Kasla pakaragsakam tumo nga may nuaga pa dagiti dua. Ni, da kayo magayam nanang. Naimbag nga daw yo. Awan tinaimbag iti aldaw ko. Ah? Ay nawaw, apay ka din nanang. Apay, anya ti aramidam iti anak ko. Ha? Anyat kaya to asawa nanang. Apay anagado ti reklamo na may papankeng ka. Di mo sa maas-asikas ti asawam. Ni, saan apod no day nanang? Di jakpay kayat. Feeling bus kalaunay. Anya? Saan ko a pinadakkel ni Iman tapno adati an-anderam. Ay nawaw, tapno ibagak kada kayo. Saan ko nga an-anderan ti anak yo? Isukit di ati feeling boss dito'y balay. Di na amot itumulong kanya. Imay ninanang mo dito'y balay itay. Ay nawaw, awan amok dita. Saan ko mat kontrolado ni nanang? No addaman ngamin ti saan ta nagkinaawatan ket saan amasapon nga i-post mo wenno istorya am kan kuana. Apay aparitan nak nga gistoryakin ko ana kat inakmat dayjay. Una, taik-ikan namat ngamin iti dakas akay papanan. Uray saan ka nga an-anderan dito'y balay. Ibaga nakit di nga under ka kano. Kas na ko nakitayon, awan amok dita. Idiritsom ka ni nanang no da parikot mo. Sika ti makagapo no apay akas jay ti inam kanyak. Uray simple asaan ta nagkinaawatan ket padakkelan nakit di. Daytan tuma agipulpulong ti ammong. Anya, Ibagam iti inam, asaan asyak ti kalabanan na, taamangan no adda maisawang ko, adi na magustuhan. di ka mo't makaisam biron anak ka. Ada ka di parikaw? Hay, marurudak launay iti katugangak tatang. Ay nawaw, apay ti katugangam. Ada ka di inaramid na, adi mo nagustuhan. Manakibiyang launay tatang. Anya, Tunggal adda saan mi apagkinaawatan ken Eman, ket agipulong ken nanang na. Daytoy mo nanang, manakibiyang, padakkelan na mo ti issue. ibagam kanila kay Mau. Ano adda di yung nagkinaawatan? Sana masapol nga idanon na iti inana. Ay, awan ti denggan ni Eman asa o tatang. Kahit kasanungarudan na ita. Addan tumasong batak no kastoy laeng tatang. Ay madi anak ka. Irespetum lata ti katugangam. Kasano nga irespeto ti kasjay tatang? Kasla pakaragsakan na no agap-apa kami iti anak na. Addaman sa ludsodak na Nelly. Anya day tanak kong. Amok anasingad agayim yo ti katugangak. Ni Mari Divina. Wala na. Apay ni Mari Divina. Kayat ko lang amaamuan no imarmarites na kadimat kada kayo. Ay kwa, Veron. Ibagayo ti pudno kanyak nana. Sigurado nga adda na istorya na dayjay kada kayo. No anya man ti parikot yu iti katugangam, da kayo ti agsarita balasang ko. Diyak kaya ti may ramraman iti parikot yu. Narigat mo't nga minakasarsarita ni nanang. Gagangay siguro ti bumakot. Ano sa muna? Hay, maibus adagos ti anos no kasjay ti katugangan nana. Marinilay. Nay, Maray, no may papanmanan iti manugang mo ti umay mo istoryaan kanyak, pangaasim, uray di mon ibaga. Ay nawaw, apay akas tamit ten maray. Ay, diyak kaya ti mairamraman iti gulo ti pamilya yu, Maray. Istorya laeng may. Kaya't ko lang nga ibagakeng ka, tabarang maksayan ti rurod ko iti daydi a babae. Kinapudno na, imay ti manugang mo dito'y balay itay. Apay nga may ditaw. Agim imbestiga Si kantumo nga min, Maray. Anya? Kay kayat mo apag-apaan jay dua. Naggapukan samot iti ayan daviron kapsat. Husto ka, kapsat. Inumustak laeng ti anak ka. Ada nga minti di da nagkinaawatan iti katugangan na. Wen nga rood, narigat ti kasjay. Kumarim ni Divina, saan ka day? Wen, gayom ko day jay. Talaga ka di nga ugali na tikas jay, wano, agul-ulbud laeng ti anak ka. Ni Mari Divina ti ayan ti parikot kapsat.
Anya, Oray siyak, bagbaga akmet ti kumarek, ngam itultuloy na meter aramiden na. Kasla pakaragsakan na nga agap-apa jay dua, imbes abagbagaan na ida, saan takarkarwon na kiday. una yan, ti kasta agalad, ti katugangan. Iso asaan tayo ang mababalaw ni Veron, takas jay ngamin ti ugali ni Divina. Sa iro no daduma. Nakasaritak ni Nelly, ket ugali kanugayam ti katugangam ti kasjay. Day tangarod tatang. Iso asaan mo't amalmalpas ti apa mi nga agasawa. Takas jay ti katugangak. Surwan na paykit di iti dakis jay anak na. Limulat ta ni kaskasaw, anak ka. Makabasbasol ka laeng no kasta. Ay saan tatang? Talaga masong batak day jay numapuno anak ko nagtumot. Puan agam ibagam itinasayaat, di ka makiapa. Depende tatang. No sa iro kat sa iro akmo. Ayunay kan, sana malpas day tanga isyaw na awan agpakumbaba. Ada ka manen. Apay, nagapa kayo iti asawam. Sa iro ka kanunanang, Anya, siyak ti sa iraw. isumat ti bagbagana. Ay nawaw, talaga tumang tangsit ta asawam. Wan nga rod nanang, naturida na sumungsungbat. Saan ko matamaungtan nang runa kat irananan no adda ti katuganga kijibalay. Ikam iti pagnakman na Wan nanang, Numasapul asipatem tapno agbuteng aramidem. Una yan ti asawa akas ta tigalad na. Amangan lubaybay ket ad-adda tumangsit. anya ngay, nagawidan ni tatang mo. Apay manan. Anya ti kunam idinaminsan? Sa iro ni nanang ko? Una ta imbes abagbagaan na ka. Surwan na kakit di ti dakis. Anay ko. Apay ngagkabil ka ngay. Day tatin suro tinam. Tumatangsit kang agpayso ah. Una taglablabas kayon. Kurang pay, ha? No naumakan kanyak. Agsin na talangan. Sa nabalay tawan pa'y anak ta. Anya, Tapno awanan ti adu asa uyo iti inam. Isumot laang adi ka mapangnamnamaan. Agsinatan! Nakitam tingiwat ti manugang mo. Wen maray, Kasjay tinsurom iti anak mo. Kabilan na ti asawa na. saan mo't maray? Ay nawaw, di ka man feeling inosente, Divina. Amok ti ugalim. Saan ba't asyak tinangdanog iti manugang ko? Dinanog ti anak mo nga awanan panunot. Anyat ko na maray. No nagapada ngamin nga agasawa, saan tayon amakibiyang? Tama nga nukarkaro a dumakkel ti isyo. Tumangtangsit mo ngaminan maray. No sa iro ti katugangan, ay talaga tumangsit ti manugang maray. Iso asika, agsingsingpet ka. Tilangan pagsayaatan dati isurom. lumaban mo't ni bakit ko nanang. Agpasensya kalatan kang kuha na anak ko. Nakitak tingiwat na adinanog mo. Anya, Kambali ti kasjay iman. kat no da kayo tinangibaga nga ikakiti pagnakman na. No adda ti parikot yung agasawa. Pagsaritaan nyo latan adwa. Apay akas tamot ng ti bagbagayo kanya. Tapno maliklikan ti riray. Jakon kaya ti makibiyang iti apa yung agasawa. Tanay, ibagada mutin asa iro akatugangan. Manen, Agbalbaliw ka mutin iman. Tulungam ki di ni baka mo. No ada ti diyo nakinaawatan, di kan agpost iti Facebook. Itaman pa'y anak ko ulimag ka, si ka, Eman. apay ka di bakit? Kat no inal daw anapudot ti ulong kanyak, idi. Saan itan? Maikawa ka. Narigat mo't no inaldaw nga gap-apata. Ay, agdrama ka man ako nakon. Pudno ti ibagbagak bakit? Pasensyakan, nagbindo ta kiti kalabas. Ikan na kiti may sapay agundaway bakit? Siguradom lang asaanan ang makibiyang ti inam. Un bakit? Sana na makibiyang ni nanang no adda parikot ta. Masigurado ko na ita. Ay nawaw! Saan ati kinatangsit ti isuro tayo kadagiti anak tayo? Suruan tayo kiti idang agaramid iti kinaimbag.
No adda di da nagkinaawatan iti asawa na, bayan tayo nga isuda ti mang sulbar iti parikot da. Kat no talaga adida kabaalan a sulbaran, ijay tayon tumeten a makibiyang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Makireunion tamam no Martes lakay. Mabalin lata mo it bakit? Makilugan tayo kadaman ng Andrea. Ay nawaw, saanan? Na, apay asaanan? Di mo kaya ti makalibre aya? Ag-commute tayo langan. Nakababain mo't kadakwada. Kanayon langan na makilugan tayo. No ag-commute ta, isupay manen agastos. Kan maysa, narigat ti ag-commute. Am-amukan bakit? Ang mga no agpauray ka manen. Nakababain mo't itikasinsin mo ah. No anya ti imbagak, iso ti masurot. Kasaritak to ni Manang Andrea, tay bagak kenkwa na makilugan tayo. Ipilit mo man gaminan ti kayat mo. Awan mo't denggamasao. Good morning, Manang Andrea. Agtugaw ka kasinsin. Anya ti masapol mo? Makireunion kayo mo't, saan ka day? Wan, mapan kami kada nanang. Apay ka di? Makilugan kami kuma, no okay laang kada kayo ah. Ha? Tapno saan kami amabannog, kan marigatan nga ag-commute. O sige. Alas 6 iti agsapa nga agrubat tayo. Ay nawaw, nasa palaunay manang. Naladaw kit di pa ita alas 6 Nang runa numatraffic tayo. Awa mo siguro traffic ita? Addaman kan awan, alas 6 latta ti rubat tayo. Alas 6 kat adda kayon dito'y balay, tapno saan tayo amaladaw. Okay, basta urayan da kami manang. Alas 6 nga awan da pa'y bakit? Ay, una yan ni kasinsin Lili. Alas 6 mo timbagak kan kwa na. Awagan man kit de. Itay pa'y ngaw-awaga, ngam di na matsungbatan. Ay nawaw, kasano nga rudan na ita? Ang dandana ng kantata ngam awan pa na ita akasinsin mo. Ay, day tangarod lakay. Makaungitan ni narang. Anya nga tanumapan tayo laangan ni Jebalayda. Uwanan ah, saan damat asumbatan ti hawag mo? Ay, makapasar mo day takasinsin Lili. Kanayon laangan nga agpapauray. Kasano kat isumot ngamin tinakairuwaman na. Maminsan pa'y nga aramidan na ti kastoy. Talaga ang makangag kanya. Muntuyin ti tulbag tilugan tama pantayo itayan ka. Saan ka di pa analpas? Bakit? Saan pa'y lakay? Mabiit laangan. Ay nawaw, 6:13. Kunak man no alas 6 timbaga ni Manang Andrea kan ka. Makauray da ah, para 30 minutes lang. Nakababain, bakit? Ang mga no datayo langan ti maururay ijay. No di da makauray, di umay da ditoy. Na, si kalangarudan ti makilugan, si kapalang ti demanding. Agraraman kamot, bakit? Agtal na ka man ngamin. Di naktaktakan, ta saan pa'y analpas ti make up ko. Ag-lipstick kalat tangaminan ah. Masapol ang napintasak ijay. Amumot ariyon yun ti papanantayo. Dahil tatidyak kayat ken ka. Nakabunbuntog ka nga gunggunay. Hindi mo panunutan na itidat tao nga gururay ken ka. Ay, naimbaglangan tayo may kayo dito'y balay, Manang Andrea. Kasanumat ngamin kat nakabaybayag kayo. Pasensya kan ah, nag-make upak pa'y ngamin.
Awanan na, naladaw tayon. Mabalin pa'y mo't manang. Si kakit dimot. Alas 9 nga agrugiti program. Ay kat agrubwat tayon Imbagak mo't ngamin nga alas 6 tirubat tayo. Ngam naladaw kayo malat na. Ditan ag pinabasol manang. Isupay kit di atak-tak nukwa. Alah mapantayo kit din manang Andrea. Anya nga oras anang rugiti program, Auntie Luisa? Ay, itay payla ang alas 9 ti agsapa nang rugi kamain. Apay naladaw kayo nga main. Tainururay mi da kasinsin lili. Ay, nawaw. Saan da nga mo nga alas 9 ti program aya? Adamat ti chat iti group chat. Imposible mat ano di na nabasa day chay. Imbagak pa'y kankwa na nga alas 6 ti rubwat mi. Ngam awan latamat. Naladaw dalat ta. Day tangag pa'y so ti karigatan at trabaho. Ti aguray. Ay, nako nampay anti. Uray lang makaungat ni nanang kankwana. Ay, uray asino mo ta. Makaungat ta talaga. Nang runa noon time da. Ay, nakasapsapa da kantatang anti. Ay, iso mo lagayam ba? Agawid kami, Auntie Luisa. Sige, agan-anad kayo kaanakan. Wan antay, inton madamdama pa'y kuma, tamaki istorya kami pa'y. Ngam agaganat mo ngamin dama ng Andrea. Kasta aya. Wan, di da makaururay. Ti ko na itay kat adda ka nung amin trabaho da nga agasawa no bigat. Day tangarod ante, nag-file da kumapay itilib. Saan ka no mabalain? No kayat yaw? Mabalin mo't ang maturog kayo dito'y balay ti kasinsin tayo. Ag-commute kay laangan inton bigat. Ay, kwa, saanan ante? Ay nawaw, kunak man no kayat mo pa'y ti makiisi istorya. Narigat mo lang ngamin ti ag-commute. Iso ang makigidan kami lat takadakwada. Anya ti may imbaga nila langit ay awanak. May kanumat dito'y balay. Imawag ni Auntie Luisa kankwana lakay. Ay nawaw, apay ka no. Anya tinapasamak. At dahi ospital ti anak na akasinsin ko. Na aksidente kano iti motor. Anya, Naimbag ko nam ata na ilasat na. Madama agpapaimbag iti ospital ita. bisitahan tayo Kaano-ano waya kaya? Nubigat ti malam. Kalpasan ti trabaho ta. Mabalin na sarungkaran tayo ti kasinsin mo. O sige, saludsudak nga rod kan Auntie no anya nga oras ti visiting hours. Tapno ammo tayo. Ket, bisitahan ti kasinsin mo ang ospital? Kumaa, ngam awan mo ti pagluganan. Ay nawaw, mabalin mo't nga commute ka. Ni manang Andrea nga ta. Di may baga, makilugan ka kanakwada. Makilugan ak ano mapanda. Anya, Mapanak man nga agpaiso iti ayanda. naapay nga minadi mo kayat ti ag-commute Narigat nga rot ti ag-commute. Kan maysa, jak ammo no sa dino ti naka-ospitalan ti kasinsin ko. Mayat no ada ti kadwak, ta jak ammo ti papanak ijay. Nalakalaang matagdamag, bakit? Nadamag mo tinapasamak iti kasinsin tayo manang Andrea? Juan, apay ka ding. Kaano asarong karanyaw? Inton malam, apay. Sumurutak kumamot. Mabalin mo, ngam alas 4 nga agrubat tayo Wana, saan kumula ang nga amo ti papanak ijay? Iso ang makigidanak latan kada kayo. Awan mat dakas na, basta surutang ti oras nga imbaga. Nang runa kat adapay trabaho mi inton bigan. Wan manang. Jak kayat ti agpapauray ngamin, nagrigat ti aguray. Makitamday ka. Naladaw man ang tikasinsin mo. Ugali ng samot ang tikasta. Ay, wan nga rod lakay. No apay ngamin ngay manugot ka ang makilugan na jay. Kat amo mo ti aramid na. Imbagak mo't kankwana ang masurot ti oras nga imbaga. Saan ko mangagpauray? Isulakan na yun ti maururay. Maruwam mo ten. Paimportante la unay mo. Ay, mapanawan ano kastalaang ti aramid na. Anya timbaga na ya.
Urayan ta kano pa'y biit tagpalasan. Ang robot takit din. Ang commute langan. Wanan Anya ngay nga rod, kat naladaw matmanan. Tapno da pagnakman na. Saan mo ta mamalain akanayon latan nga isutiro urayan tayo. Makaumamot Nay, kunak man no napan kayo di ospital. Awan ti pakiluganak. Dama ng Andrea ngay. Pinanawandak mo nga rod. Awan ti tao iji balay da itay napanak. Nay takit din. Ang mga no naladaw kayo sa kasta. Mano a minuto laang mat. Nairuam kang aminan iti kasta. Intun sumarunaw sapsapam ti agsagana. Ag-commute kalatan Saan ako namapan? Saan kumulang nga amot ti papanak ijay? Mabalin mo ti agsaludsod. Saan ka mat nga umal? Saanan? Basol da ijay nga Andrea. Ay nawaw. Sa bali man nga minan na tao ti pabasulam. Anya timbaga ni Uncle Jonas. Ay nawaw, mangmangagnak ka di, Lili. Nagadulakit di nga ibagbagam. Apay nga min adi ka sumungbat. Itay pa'y akasarsarita ka. Awan oras ko ang makisarita kang ka. Ay nawaw, anya launay ayat ipagsaksitan tinaka mo kanyak. Agin di mo ka pay laang. Nalipatam ka di tinaramid yung kanyak. Nailawlaw anak laang nga napan iji balayaw. Dayjay ka di. Nagrubwat kamin tanakabaybayag kamot ngamin. Basol mo, no apay asaan ko na bisita ti kasinsinta. Basol mo nakabaybayag ka. Alas 4 timbagakan ka, saan ka de? Ada nga rod emergency. Ay nalili, agtal na ka man. Inton sumaruno ngamin, agtungpal ka. No alas 4 tinaibagakan ka, sapsapaam ti agsagana. Di ka agpa-importante. Tunggal adda pa panan tayo, kat kanayon asika ti maururay. Pinagsasawam ka numat ni Manang Andrea. Asino mat tinakadamagam? Ti karo ba tayo anak kang ngagiti panagsarita tayo Maritis mo dagita at tao. Apay nga may nakasta ka. Awan ti basol ko. Irespeto mo nga min ti oras ti pada matao. Di mo idataktakan. Mano a minuto laang mo dayjay. Di kagsawi ti kasta Tano si ti pagurayan da. Sigurado makaungat ka. Ali kanunungan pay dayjay nga Andrea. Ibagpagaklang mat ti pudno. Saan nga min aday ta pa importante ti paglaingam? Wen ante, ipawit ko no bigat. Ay, wen gayam. Anya tinagapa anyo kin ni Lili akasinsin mo Ni, anya ti kayat yung asawan ante. Sika ti pabasulan na. No apay asaan anak ka umay idi na ospital ti kasinsin yaw. Ay nawaw, nagistorya ka da kayo ante? Wan, isaw tindanon na idi kinumusta kita. Ay naapo day ta kasinsin. Basol na matlaang dayjay ante. Anya, amuyumot dayjay kasinsin ko. Kanayon laangan ngagpapauray. Ay basol na matgayam kat. Kaslati ko na nangamin kat diyo kayat ang makilugan. Ay nasaan apod no day ta ante. Nagwanak mat idi ko na makilugan. Pinanawan milaang tanala daw iti oras nga imbagami kankwana. Nukas ta nga road. Pudno mo lang ti hatap kao. Isaw tayan ti parikaw. Wananti. Ay, sakman nga minan ti pabasulan na. Ay, nawaw. Ay, makauma ti ugali day jalili. Ay nawaw. Apay ni Lili bakit? Anya ti basol lakin ka. Agasam, tanagistorya gayam ka ni Auntie Luisa. Siya kano ti pabasulan na no apay asaan anapan iji ospital. Anya? Naimbag ko no kumpleto ti istorya na. Saan mat nga rod? Kasaritam ti kasinsin mo Wan, talaga kasaritak dayjay. Ipagarup na siguro adyak maamuan ti kasjay nga istoryaan na. Apay asyak ti pabasulam iti kasjay na pasamak Lili. Una ata basol yung ngamin. Amok di yula ang kayat makilugan na. Tati kayat yo kat da kayo ti bida. Anya? Madlaw mo ngamin. Di ka agsaw akas na, ngamin si katinala daw. Mano a minuto laang mo. Ay nawaw, di kan agkalintagan. Paimportante ka mga min. Kanayon mula apagurayan da tao.
Hay, di ka makawawat. Oray si kamat, managing bubukod ka pa'y. Di mo amo nga irespeto ti oras ti padam a tao. Inton sumaruno, gumatang ka itilugan mo, tapno ti kayat mo ti masurot. Anya? Naimbag man, ta nakapasyal ka, Lilay. Wan ante, nag-commute kami. Gusto tapno awan ti may bagan ni Andrea kasinsin mo. Wan ante, nakaimimot mo nga minday jay, para makilugan laeng. Basol mo kanumo nga main. Apay abasol ko? Wan di mo amo nga irespeto ti oras ti padam a tao. Anya? No kanayon nga agpauray ka, ay awan talaga ang maumadakan ka. Nagistorya day jay nga Andrea kada kayo? Siya tinagsaludsod kan kwa na. Kat apay nga iso ti kanunungan nyo ay. Gapaw, ta isuda ti baknang? Sana kasta kaanakan. Ti kanyak laeng kat baliwam kumatikasta nga aramid mo. Di mo pagurayan ti padam a tao. Ay nawaw. Kas na ko nakitayan. Irespitom ti oras ti padam a tao. Tano kas jay mo ti aramidan dakan ka. Sigurado nga damot may bagam. Agrubwata kon lakay. Kunak man no alas 10 ti meeting yaw. Masapaak tapno awan ti agriri. Ha? Pudno ti naibaga ni Auntie Luisa. Masapul nga irespeto tayo ti oras ti pada tayo a tao. Naimbag ata naka-Ameris kan. Wan lakay. Agbalbaliw akon. Diyak kayat aguraan dak dagiti kabagyak. Kan uray pa'y ti padak a tao. Ay nawaw! Di ka agpa-importante. Irespetom ti oras nga imbagadakan ka. Ta saan mat amabalin nga isuda ti kanayon nga agadjas para laangkan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.